Hello, hoi dot viltin ha nandilak nandam chiu na mo kan YouTube channel in nandilak nan kut kanin tlai than ha atu ni chu Taliban ral rang kut chunga aphan mi US ral tuk nak hriam nam tha tha pol kong krak chimlai kan thai ban tuken US ra kap chu Afghanistan ram chunga kumkul chung khwa an sai chu chunga chun US ra kap ni an hriam nam tha tha zai mazet chu Afghanistan ram chunga an chia nai anma Afghanistan ra ka po jong chu US hriam nam tha tha chu an manter na atutan na Taliban ra rang ni ro lo pi in oknak an hun lak tika chu US hriam nam tha tha vial te chu Taliban ra rang kuta an phan di ai chu US hriam nam Taliban kut chunga aphan mi pol chu zaiban tuk da an si ti mi pol kha dunia kan rak zau lai apakhat nak chu M24 sniper rifle hi ase M24 sniper rifle system chu US ra kap ni thongkha zakwa somret kumret kuma anrak sermi ase M24 rifle chu achunga han piang han balu atha tak tak mi pol but mi an si cha rifle so hi alo lo mi atha khun hlai mi an si anral pol ambush to nak tiban tuk shrim shrima chon an man tak mi atha tak mi ase hi rifle hi alha laya mita zariatin thongkhat zanga ka song tiang akap khomi ase chuban tuk chu Taliban kut chunga tam tak te tutana aphan tutani Taliban kut chunga aphan min ha chu M24 rifle long silawin M16A4 rifle pole M240 machine gun pol jong he zai mazet anitel tia thai ase apan hi nak chu scan eagle drone ti mi hi ase scan eagle drone hi mengsom rukle menghi hlatin tha ten anral pol nai an chol chak nak amhung khau tu thaulan yi tha ten atwa khomi ase suimalam pukul chung van chunga azuang khomi ase scan eagle drone chu angan ngai mi drone phun khat ase athla hi peshale le ma panhi akawmi ase asaw lai he peli le ma panga rong asawi kg pukul rong ariti suimalam pakhata kilometer zale somnga rong tiang azuang khomi ase apathum nak chu A29 light attack aircraft he ase A29 chu Brazil company Embraer ni answer mi ase bom aphun hriam nam aphun aphor khomi aircraft phun khat ase hiban tuk jong he tutana Taliban kut chunga prok bakte aphan ti se apali nak chu multi purpose whole vehicle ti mi he ase multi-purpose whole vehicle he ral tuknak moto asilawa tank bantuk deu khi se thongkha zakwa somret kumnga thokin US ra kap ni anrak han changmi ral tuknak moto se hi bantuk vehicle he anral pol he anika tika anral pol kha hai anrak nor kho na haloding cha arak kham tu vehicle ase achunga hin machine gun aphun tau chi mi ase hiban tuk zong hi Taliban kut chunga zai mazet aphan ve apanga nak le dong nak zai de si tia chon Black Hawk helicopter he se Black Hawk helicopter chu ral tuk nak helicopter athanga ngai mi si Seagull Sky ni answer mi ase American ra kap Captain Araksmi Black Hawk timi pam min chuan khanin anak ser mi ase helicopter chun athabak mi amhan thiama chun ral tukna ka hin athabak mi helicopter sive chuban tuk chu Taliban kut chunga somlin somnga ka thong phan ti se hivial te he US ra ka phriam nam Taliban kut chunga aphan mi chu an se amanin kan tuak asia chun US dollar in 83 billion man thong si ti se tu ni arakan leng tu vial tenan dilak chunga lunglom nak tampi kan ngai